kedam tangani ne phanedi inoda sarpimar Facebook long message na pilo message ko pilo ma polote ne tum phana paklang po lasi non molom ke Facebook long ke sarpimar dum si reel video ka selam photo ka che post ha korjang ko ha pena ana photo ka che post renti jeng labla ma didi lasi di laso puthak sidi inoda sarpimar bang ke ne phana arjulo mane labang ke tangka ke long jia phai bang sengkar ju ne phanedi peda long laso por le peda long green tick dolote bank account long lepo ma pasina karju ne phanedi asila bank hedi peda long yosi green tick dolo kolote bank account long ma ke 100% levek polage la hello piet kolote la ham si piet podang lo ma dedi ada green tick do jima dedi puho aso green tick dolote bank account long lengpo ma pasine phanar ju lo ma dedi ama ne thandun lo labang ke lengpo sita nang ko $1 lo nang lo kido tangke pu arjudun lo ama thedi hala bang screenshot bang na tabaklang no ne phan la sidi la so ice cream soda bang ni tang tum phat thona baklang chupo la sinon bang khedi la dag bang ke adhok tum ka chini ne confuse tum do la ho lada ho aso dem no ho mane la dag bang ke di September 24 2024 la so antet so chiklorote dake piet posi tok posi da bang ke ka chathan ma di ama se hala so asar pimar bang ke di ame jang dek the anu jang dek the thong ama se di mentu si kelong jima pola so poisa hedi sida mane bang ke arjudu no hena de kano karning tang $1 ke do pulo screenshot bang nang sen nomor tidi ni nang tuman thona paklang chupore ho screenshot bang hang duno nang sen lo mar alu so bang hedi nang sen lo amar karning bang ke lapan wejo 0.02 kano lage mane hedi lan weta ha bang ajir pojir pidum se hedi star si pidum ana yathan hedi amasi la so a 02 atangka bank account long comment tu si ke bang jima pusi la sor so bang ke chulang ding di dhokai ta hedi amasi ne bang thandun lo la anwet ke nang dim lo ke nang jang je pusi ne thandun lo amasi asar pimar ke hedi asar pimar ma ke nang bisa se o anu dan hanar julang bon amasi di ne thandun dak lo la anwet ke nang jang je piloma ni tum ke long long ta $50 kalite $100 si bank account ke bang wang phedi sta so asar bimar man khedi na bisa se dalo aso tangka kuson si kelong jima pusidi anu phanu karju ama sidi ne bang aro thanun chulo anwet ke jangji ti puta asar bimar bang thai di kroi kreya ama si nang ning khang lon tit pulone dai thakdon hedi ni na tum phane di nang than burang tumong si chini ne lang bot hedi ajak tum phane di la si ni nang tum hala monetization hore $25 mate $100 ma kibi la son dar jilo ne $25 pute $25 prenote nai kono nang jang po puta thanun lo la pendet pen bang ke $100 pute $100 template ke nang jang jilo pus thanun lo amasi di ne hisab idun delo la phane di etum India currency ke $1 lote $83 kalite 82 la song bong sidi up down di kai thedi la song bong up down di lo amasi nang ke 0.02 bet pode kupulo belum ni arju no mati di amasi ni hisab itu no $0.02 pote lake nang langdam lo pote $1 pen 83 rupees vet India currency ge pulo amar hedi ni hisab itu no amar hedi atangka ke long bang ke di sekai isira aduli ni tane vet adu di susi chat hai 60 ne 70 paise ni an vet sekai ni da plengri nang phana sekai ni vet atangka ke bang ke US sor ke nai kolong nang thapi pelu athema ni tum $50 mumate $100 lahai long kilong long ta ni tum pan tax nang kadun si 300 kali 200 aposon ni tax bana kadun deriti nang pan ke tax lo mana ke kadun po mate nai kolong to na pajang pola skai sira du libera tangka ke pusin hala sor so ban di thanun la ansila so ar so ba hedi kabisas la sedi pini a video bang hedi lapan melo don mali tum